Manuliante Pwuhng ko Senate Kaisak, Rutungataw Lukayang, Waipakunan Pohnpei, Nan Uyakupur Toror Kasilisak Ewat. Ranwat Niabang, October Riyasak Wano, Paran Kauno Riyakat Riyasak Silu. O Ranwat Wiyaran Kayuan, Uyakupur Toror Wat. Tailan Kagan Katlamo Tail, Aiban Lukayang, Wan Paran Marston Henry, Sang Nantakut Church. And kakulian try to lolo, women patuan Sergeant and Kalwata Tuma, Wan Paran Henry. Tail Katta. Child opener. Unang kahit minsan sa lahat purakan paros, nagkachay na ako. Sa match coach na balak. Sa bilawar awang komunimis ng kaporanwa. Siya ng katong kamilan tuwa na sungakan mo no pinit at yung kapaya kamilan ng pitch run. Mele yung pitch koros at pitak opener. Pas pinapasakan wasak set. Uwi lang lang watch ng pitak kuita. Kung kachin ko prela. So icarakan natin sa kang promo. Akong kachin kawait. Kung may koros ang kakuita, kung may bukas koros, ang kuita transform. May coach sa amla balak. Irakan, kawait kan, ang kaksansan. From Pohnpei watch, citizens kan ang Pohnpei watch. Ang kakmangi, katuwan. Tuwan tangan kan makunong, niyasilban ko lang na ranakan na dibang para mo. Kung kachin kawit kuprakan koros, naran sus kubilpam patoto. Penye kachin muangiyan mo kupat koros. Ayem meseo ko penarangot, nimisang kapun rangot, mo silang. Kung sansan, meseo piyang kom. Kung kachin yangi kids, kakawit kids, samet o buko kalata suko. Amen. Kailangan kuburamu Wan Paran Marston Henry. Wagi asan me mayor lolo yung kalway trial, ang try kagakat lamon trial. Wiban patuan Chief Clerk o tukurin marakan the roll call. Senator Adsen Abraham. MI. Senator Kikwabis Jr. Senator Sakartui. Senator Witty Carl. MI. Senator Tucker T. Daniel. Senator Sense A. Edgar. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Brian P. Etzait. Senator Jack S. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Senator Stevenson A. Joseph. Senator Alfredson Latorre. Senator Sandelina Leca. Senator Michael Mike Loyola. Senator Cassandra C. Ludwig. Senator Macari Miguel. Government Club. Senator Evelyn S. Movic. Senator Sheldon T. Neff. Yet ngay mai. Senator Norbert A. Perez. Senator Mitero I. Simina. Senator Jason A. Walter. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk, essential mag-trial sa mulman ko quorum, amuna trial pan katlam o trial, record and reflect na Senator Johnson, Senator Apis, Senator Excite, o Senator Walter, excuse ang wiyakupuran ranwot. Pwede trial sa mulman ko quorum, makmay kuproya po yung kakulian tayo ti, o uya sa mulman trial sa karatangan Pwuhng.
Melal sakaran misik o Enginkehlap Pohnpei nilap. Kay pani wala raksyon Pohnpei wala Pohnpei ni Choko. Waon ko sabul marlikan ko nanalang ko nan kaningay ko. Waon ko labalap kay tikoros nan balian triag momotso o government, national, state or local government. Waon ko kabinan Pohnpei Honorable Oliver Karyaon Kabina Honorable Yohanis. Waon ko siyong ko pong labalap Honorable Joseph yang amoy siyong ko pong kan koros. Wasakset waon ko Vice Speaker Floor Leader Honorable Senator kan koros. Lang sa Amorokan Oloiso Seriso so masakan o labalap kan koros men Pohnpei koros nan Chamberwood Enginkehlap pon taga Pwuhng kan o nan way loud kan ay sampa raket o koros patreng uya kupur toror kasilisak ewot ketailan kagan katlamotail ay baan po na sa floor leader Abram. Kalanganan kamu mang Mr. Speaker ay chungal sekretaran wow kamu pura bukan kak pacayang aja segera lapu apa me kamu ciang kier o sang salir nan wewe wasak sih chungal mohon kamu speaker mohon ki vice speaker sekretaran wow kampayan Honorable Senator kan korus bilmen chungalan ku wow real kan me pacayang child nan galeri me sing ranwat pacayang ran maun kapeng men Pohnpei korus wasak korus melel rail kan me pacayang child nan men kapese kan speaker kom kupure mo na iban pacola mo ayen kak chungalan ki ayen so melel pada yang ay delegation matalni mo kapese ol kasimbalan women me yang pacayang child nan kalari me sing ranwat kaping konot kisang ispaw oran monagnak yay Justino Silpanus women pagitak child kasamo ko yung lakulakul. Kalangan floor leader po ko po mangi metok Mr. Silpanus ta oran monagnak matalanim kalangan kurang yaron. Bagi yang kakyang patreng legislature nan uyak purun ranwat. May other point of privilege? Kamu Senator Loyola. Nan kamu speaker mo na iban patro kamu pura yang patreng ati sakaratan kay puni wawan metiyang yar. Speaker ne bitchang mo motor iban patron mulianti ngayo itong khalik delegation net mobil lagi tayang kasamo wawan lagi Ordon mana kap men yang patreng kedan nan kalir ran wat Mr. Allen so iban bagi tayang yang Kalangan Senator Loyola, kami Senator Harris, amona tayo pantola, record and reflect me Senator Harris yang patreng uya kupuran rangut. Kami Senator Harris. Kalangan speaker, in patreng cekaran kay pwini wawlap me pciyang er. Nan maluwa tayo wawang kami vice speaker floor o yang ay honorable senator kan korusi iluwan ko one baron me patreng tayo rangut. Pilsang mo tayo men hangi ang siya umao pagkita mo motwatan pilpaw na siya kaya men parado naman all in Colonia kasampal me uya former councilman hey Mr. Semester Hatley Kalangan Senator Harris, kalangan may other point of privilege kami Senator Simina. Kalangan speaker ay tungkol sekretarian wow kapat-kapat kuwagian so iba ulian tiki delegation in guys o kapese mana kap pulubul so ya laulun may siyang ranwat siyang kepar mo in guys yay one peron March tenentu yang pilpati yang saya Kalangan Senator Simina pwede po mangi meto ka one paron. Kami Senator Edgar. Ejungol wangkin komu wangkin vice, wangkin floor, wangkin yang ay senador kan, o kaya koros me uban na nam. Ibang patrong ulian ting ay yo yang ay senador Joseph Silent kakan kasamuki Emilio Soos eula bolokon. Kalangan Senator Edgar, may other point of privilege. Masala na imen ulian tayo tiyo, uya sablumatay tayo tunggal kapingong Juan Baron o mana kapkay may sansala sa Senator Buko.
Kalangan ko promail po yung mail kakyang pateng legislature nan uya ko pronanwot. Kalangan mamiyate point of privilege agtail masyular agtail katlamo. Kamu Senator Carl. Point of privilege, my speaker. Muneban patro aikat pateng sabon memui maasan sekarang ibu ni kaping wah patro yang nilang patro memut kesempal wat itu ngal walapan kupromui itu ngal walap itu ngal wawan pil tu buat on Vice Speaker, Floor Leader, or Rear Honorable Senator Kadkadaur. Iman chungalan ti aso mawat pada delegation in Madilim o mumot kasampal wat o pagi kita dan kak waun ki kasamo keto ketin isonan kanin win Madilim padang kita may sangaran wat kaya kakatiang ako pala. My speaker, my kolokolete, wawo karakarak, pagkima, kak kamal minitew, kalangan. Dahil pan kombal minitew, amona dahil pan kombal ay men pon kapungkiyan Senator Carl pon mangi matoke isonan kan an matalani yung pagkiyang kat nan wuya ko pronanot. Kalangan Senator Carl og dahil kombal ma minitew tariyaw.
O iban po na sa floor leader. Kalangan Speaker Jungal Sagaran Wow Sapal Wow Nuki Medal Sinan Ganin Win Matilnium Nalay Matilnim yang abje Speaker mohon tolai email bilto kita jalan kasamo ma nalay Matilnim ma abje paceng jalan so ya udah betul. Kalangan floor leader. Kalangan ng nalay matilini mablikak yang pateng via kupuran ranwat. Major point of privilege masala rakamu floor leader. Jaga beliau komal ma menuju Na trial kamal minute. Kamu floor leader. Speaker remain yata kamaguto pekik challenge suspend order of business o pachutiang pan isa kuno may miscellaneous. Asan sa lang mo kamagut mamaya trial patutiang nambay sa kuno yay retoro tay Kadkadaur po nambay sa kuno floor leader. Kalangan Speaker remain beliau segar eu panawajo pekik challenge beliau komal mas. Pagpagok tayo komal mas lebnasyo tay komal lebnasyo. Kamu
Try kat nan sa matay ulo kupur pan rotoror o iban phone sa floor leader apram. Kalangan speaker jungal sekarang wau sapal. Speaker wau pagi ajail kecin benar na sun komal. Aiman pacawan uyata kamu gitu pagi sama ajail jungal cebena jungal wajan kak roi keran tuau mepan iditi November silu. Amen. Chan salamau kamu git bemiye. Sabul matayal uya kupur choro wajan roi keran tuau pan iditi November silu. Koros mau ujung kamu gitu masa ni Pwuhng masa ni so kamu gitu paitar kamera le we pene miye nan komal motomot kare depan rule me ime pan to talk sabul matay special session word pan roi keran tuau o pan iditi November silu. Kamu floor leader. Speaker wau pacawan kamagit ngumut kesempal wajan suspend order of business o sapal talaban nampe suo waluan sa macal kalantar. Kamu git miya child bagi miya karyaman pen kamu gitok chai sapal rok chai kat pun nampe suo walu anson kat kilon to padrongan lang kamu matan ko sunetkan tapak pangkan. Makaros sabul man gear to tungalin gear anso mawan kat kilon to padrongan lang kamu matan ko sunetkan o resolution kan ak chai kat lamo child kamu floor leader. Kalangan speaker pilman bagi ngumut kesempal wajan suspend order of business o ketiang ban order of the day may standing committee reports. Amen. Dan salamau kamu git miya child ang katiang ban order of the day. Ye standing committee report. Wagi miya utpan kamu gitok try kat katiang ban order of the day yo ban pone se chief clerk. Standing committee report number 90 when is sakmala and is saksilu mapit governor communication number 90 when is sakwala and is saksilu sang Samigam social services cultures traditions and historic preservation. Alangan chief clerk sansal me report what pan report long sang committee in social culture tradition and historic preservation kare tay ban pone se chairman Senator Edgar. Kalangan ko promi. Kamu pura banyak yang patang sabun memasin bersama-sama. Aku ciang kiar mawat. Kat ulian ki di memotuat kata kaya ki mau siapa ko iso ko sabun marlekan ko nangken ye ko nanaleng ko nangken ye ko o sama samorokan o John Pohnpei huisak. Porodonan wasang wilam namot ay jungal wang king komi wang ki vice wang ki floor ipatron yo wang ki yang ay senador kan korus o staff kan o kar irala kan menyampat patron kecayaan na wilam namot ibin patron sekere ay jungal committee vice o strong committee ibin patron oral beta sama report aku malengka kayang patron magmay ibin patron yata motion yo Amen. Chan salamau kamu git miya child katian nan masih pen kamu tang ko sunat lima ko ni sak lima le pen yari sak silu koros mau ujung kamu gitok masa ni o masa ni so kamu git paita kamu Senator Edgar. Kalangan is samatay standing committee report number 5 ko ni sak limau lain resek silo yaime itanlong governor communication number wali wali sektuau lain resek silo me patuan long nomination on Mr. Leon Panualo Jr. and kakuya amen important Pohnpei State Housing Authority. Karayang committee Pwuhng wala bang kabina o executive director of Pohnpei Housing Authority o kachi nomination minute. Hari kalalaba ka yang mana ka bomba kabina kalaleki nomination o ay me
wala bang kapna kasaleta me kapna pain kalilege mana kapmeno tungol inang Executive Director of Pohnpei Housing Authority of kasaleta me mana kapmeno patrowan sang niya right to talk pa na ang sawo Executive Director awiya kaunin Pohnpei ang penen Social Security mana kapot to talk hari patrowan me assignment koros me kan patrowan yang mana kapo kapalita ni epiginitawan inangin tame akasik mana ko bawiyada hari ime patrowan kamele me mana kamene me koyak wegi sang ni school o kapatayang ayangong ime patrowan tame mana kamene next sang ni University of South Pacific ni Suva Fiji niya patrowan aledi atungol Bachelor of Science and Mathematics or Physics. I patrodo Pohnpei I matatokan Social Security Pohnpei branch. I makareta Executive Director anon patrowala momonekin tatok. Murin mo awut wiyala sa matay Pohnpei portrait officer. Mone patrodo o wiyala ansawat wiya sa matay administrator of FSM Social Security Administration. Hari imuman koyak memana kamene tungalan kime elayang ikakapatawan me inin awarang Pwuhng Pohnpei Housing Authority Pwuhng patrowan mungkin moni. Sang nimet ime patrowan kamelelo sekere memodet kalian utung tahu siapa man kita. Yaman. Kailangan Senator Edgar ang kapasipan report na niya Senator report. Kamu Senator Carl. Kailangan man speakeri kaysa pali sa karan wow. Kan kupurakan koros so pigmento kayang tungal wow Israel kan me kasamparan mayor sang mumut kasambal wad padang tenan kalori. Imen tungalan ko wow mo na iban pado yung nanay tungal. Iran pepe mong tataw kasambal mapado pan kura dahil ayon kak yield paran tatong Senator Edwin ayon pagin kapredo. Kailangan Senator Carl yung floor ang Senator Edwin. Kamu Senator Edwin. Kailangan speaker ay tungal wow kapag patang sa mga sekretarian kay kuni wala na niya. Mungkin kami vice floor member kan. Israel kan may patang trial may sekretarian. O Mr. Speaker mo kahit may wat laudi iutung nomination may answer wat patang mo trial. O intama ko yung kasampal ong manakap minute nan upokan may tungalan kiyang way o FSM may finance background makayong kasampal Thailand kak pagkatao tanaki ma niya ba Pahrek Housing Authority wiya quality yo mapangayang sa wasari ong IPPM kamelele may experience in kalian financing makayong kasampal. Waniyang Pahrek Rail kan mapiya pali kasampal yung magan pogi tete kan magan sawase men Pohnpei kan ong kalian housing. Ligan mo Mr. Speaker may technical issue yung may essential mo may report what count of ta nan supplement trial 30th special session trial patpatoyer nan 31st and kak note o technical change and kak ang buyawiyang report what niyan so may panalal. Kailangan Mr. Speaker o ipan yield back kung
Senator Carl. Kalangan Senator Carl. Kalangan Senator Edwin, Iran Kapatapat Masansal, Chang Kamui Senator Carl. Kalangan main speaker, kalangan in Senator Edwin Pwuhng ay bilaw tungalen kaya sumao kaya sa bali sa karan wow. Mr. Speaker, imenwi ay tungal kapeng, mele lang ba ang kupurang kabina, karyaon kabina, Chairman in Committee Kasampal Ward, Senator Edgar, Member in Committee. Pwuhng kupura kasampal mere sabulman ki orang ward imen kami lele memut kasampal ward pan-patyang. Ong nominee Chansal mana ka minute Ranwat wiya ton dog na FSM. Wasad may mentolan ke kapeng Pwuhng kabina karyawan kabina o memut kasampal ward. Ekenan nanti yang kata kabina mata-mataon tatok, mata-mataon napali way. Memia te enkak mia elayang kubur lek-lek ken tok Israel men Pohnpei kan metatok national government Pilipinas ini yang apali tatok kesempalan Pohnpei state pemata-mataon FSM mata-mataon tatok kan apa-apa FSM en bilkin mia o yang kawait tatok kan magmagit nan sabul mata state ermet I tungalan ke kapung ni ang sawote I menensal nan record tataw pukatan kanay puni ang so may kinapal an kin payan mas kasantin Pohnpei an kin chiang mon kasantin sabul mata government lab nan sangon puka kasambal tuwa temet ay wasat may menensan nan record I kapung ki kupuran kabina kapung ki kupuran karyawan kabina chairman committee o member committee so iyon na batarin yang utsung ni Sophie Kasal nominee minute kalangan main speaker. Kalangan Senator Carl, Iran Bil Kapatapat Chang Kamui Senator Carl, Miyadra Ma Senator Kamui Senator Pwuhng. Kalangan speaker muna yang patroy cuma sekarang kay puniyawan patrong tama komiti yang giarnin lang. Pwuhng komu Mr. Speaker Vice Floor Honorable Senator Kadkadaur. O karus bayan patrong ternan kalaran much. Speaker, imen kasaleta ta wanayang utung manakap me nomination toke. Pwuhng sang nitame konorongkan me komiti uyayar kasaliyang trailer dan report wat me utan manakap manet utan qualify yang anu yap forward imen patawan me the report speaks for itself risang ni tamis ang salasang chairman ng committee mo ino kolongar trailer close nomination o trailer tola ang tame tola o sabulman kita report kalangan Senator Pwuhng, kom kupura Senator Pahrek net kawatan ni Limaramon ay po na siya kom ya kom kupura po na siya rama mo na ipan po na siya sabul mo motion mabia kalangan may kupura ya Senator Pahrek ta Senator net kamu Senator Pahrek Kalangan speaker sure magan pasang malam kaiba iban paron in floor Senator net an kapurotoy ya kamu Senator net yield floor sang Senator Pahrek kamu Kalanan kami speaker mo na ibang pato amin patuan pagkita may tungal sagaran kay wow an patang sapol mo yung matungal may pato yun nilang nanwasan wala may tungal sagaran wow kan kawan may speaker on ke Vice Speaker floor leader Honorable Senator Scorch Pwuhng ke lukin lang so patrang kupurkan o waon ke o kasamo Israel kan me patrang uy alam-alaman ranwat pili ki Israel ko me paypayan
main KAPWARESOU akan ong nan malam and ranut. Isu yang utung nominee ong pukau me nominated then Karabe utre overqualified. Kariau trail chorus mangi songai me school nagtrail lukop elementary school surayang school palasa lukop i wrong metene subject riawat me yang apal nan pungan subject kan ye math the one true ke o physics kapangalan namin experience pilsansal utan si pelela qualify yang poko up kasambal ge lansar renu we ke ngai menan kapai ai ban patrawan yang utong ata o iman patrawan yata kamakitren tingte masan pe apo ke ruwaso ya ke didik ke mayan kabrala Kariaman. Motion tingte masan pe pag kariaman. Kailangan Senator Perez, Sansal mo Senator Perez, kariyaman na kamugit sa Senator Net, karateban po na siya kamugit. Koros mautong kamugit masa ni Pwuhng, masa ni Show, kamugit po itarog tayo tingitiar masa na ben report ng belimap ko ni sa klimaw, libenyari sa sidu. Koros mautong tayo sa bulman kita, standing kami to report ng belimap ko ni sa klimaw, libenyari sa sidu, masa ni Pwuhng masa ni Show, kamagat pa itarok tayo sa bulman kita, report what ranward. May ito report? Masilar ay pampona sa floor leader. Kailangan speaker nawa menpacuan yata kamagat o pagi mamutwat ang katila mo wapali nambe sa klima may nomination. Kariaman. Number Isak Limau. Kamagut Mayor Thailand Katia number Isak Limau ye nomination. Koros mautong kamagut masa ni Pwuhng masa ni Show. Kamagut Pwita Tekat Katia pon nomination number Isak Limau iban pon sa Chief Clerk. Recommendations presenting committee report in the Pwuhng when Isak Limau and Isak Silu Mapit. Nomination of Mr. Leon Samuel Jr. to the Board of Directors of the Pohnpei State Housing Authority. Chancellor Mohammed report siyang Committee on Social and Cultural karateban po na si Chairman Senator Edgar. Kailangan minpatrong yata motion niyo tanan sa bulman kita report number 5 la reject situ. Chancellor Mohammed kamagut mamiyag tayo sa bulman kita recommendation and report number ibang kuha na Isak Limau, libenyari Isak Silu. Riman. Oros mautong kamagut masa ni Pwuhng masa ni Show, kamagut paitar, kaya bangkap yan anusus, o iban patawan ng Chief Clerk, and taas pa siyang taro po ang ususkan, o iban pagkakailan kombal ministerial teriyaw, pasan usus.
Try sa paler. Owen San Salem, we pagul masabul matay. Usus metoke nominee Mr. Leon Panuelo Jr. when we are Board of Directors and Pohnpei State Housing Authority. Usus A. Isaac Tuao o Pwuhng. Kailangan bet mawag try ka manalar mga nakapminit. Miyade ire pan nominee masular ay pan ponese nomination karate pan ponese floor leader. Kalangan speaker ay tunggal siguro nuwaw sa pal kung kupura. Iman niya sugot pleo sa karoon mo kasambal wajo pagik challenge suspend order of business o sa pal talaban ng pay sa kruyaw unfinished business. Sansal kamugit mamiya challenge sa pal talan ng pay sa kruyaw pagi amiya utupan kamugito kay katkatyar po ng pay sa kruyaw yung unfinished business. Kamuy Senator Card. Kailangan may speaker ikasapali sa karon wow. Kailangan floor leader pwede ikaktungalan kayan sa wow. Irame patubang kapura tayo lang suwot kamumatan ko sa netiyo menembeki tapos may sagaw na may nariyasak sila iwasa irame men padawan riban yield floor leader kung kakawit kita muna tayo bang katiyang nan nasin pun Kalangan lugo. Kamu Senator Carl, yield floor on floor leader, Abram. Kalangan lugo, kalangan ng speaker. Speaker ng wow. Ako na yung challenge po na siya mga, kumuyan po na siya mga chief clerk. Uwid, sa machel dito, kung kaksa ng wow. Kalangan Senator ko, ibahan po na siya chief clerk. Kamu chief clerk. Legislature Bill number Papil may sagawlayan rin sa Silu, Bill for an Act, adding a new section 8-202.18 to Title 42 Pohnpei Code relative to a marina and opportunity infrastructure in Sakarasoques and for other purposes. Unyo matawat kayo. Kalangan Chief Clerk, bahan po na siya floor leader, Abram. Kalangan speaker ng wow, men patungan siguro mo kasambal wajo. Pero challenge kaciyang o masani kamutan ko sunod ng Papil may isa kayo, lebenyal risak silu o kayon watawat. Pagkakar o kariyaman, koros mautong kamagito masani uwa masani iso, kamagit po ita, masani pa. Speaker. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker kasapali sa karon wow. Pwede kita kasambalwat epit saap o wasagis mapato nanwin sokes amuna iban pato yan na itong alpagpagkain kak tuwal parenta doang Senator Simina. Senator Carl, you floor on Senator Simina. Kamu Senator Simina. Kalangan speaker mon na iban patuan mekut mepit tama gedaiba masan yang suksit imo iminali dito point of clarification no kamu mentang utama sanjal introduceran kamu tahu si senator apis something lap dari mat-mataw may drungalen ki main aramas maunya ater de introduceran pilio te kamu mentayo yun meban kak apali iran mat-mataw kan mepit irawo dari irin patrowan temet pergi magadai bangkak masani te patrowana aramas me we introducer da atoron village sote yang badreng trailan wot abagi question tin tatok bu trailan kak taulala le each point of clarification may men patrowan lagan speak here Simina and kak sansal me Senator Apis Junior me uya introducer and kamu matan question network o ime sansal Senator Simina olo sote patroran wot ni ete masin pe Kom kubura po Senator Perez, Senator Carl, you floor and Senator Simina. Kom kubura iban po na sama Senator Carl, hayap po na siya ikaw. Senator Kailangan may speaker inka kolokolo jay
Jungal Waban, Kupurami, Oban Kupuragan Chorus, one Senator Perez, Ninduane, we are Chairman in South. Ibantor Parenta, Senator Perez, I'm in Bagi and Bilcaporedo. Kailangan Senator Carl, yield floor of Senator Perez, Chairman in South, Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, muna iba niyang patro iman sa General Committee ng Gayton sa Karatan Kapwuhng Waban Kubran sa Maral Court Labalab on Committee Speaker, Vice Floor of Luan Giral Gan yang kita dan Kalveran with on yang ay kanto by Honorable Members Chorus. Speaker, kamatang ko sa natuot, even paruan sa withdraw sa ng Committee in SAP o withdraw pilot ye Senator Net o ako na yan ramot tayo ng kakapalera o matawat kayo o awigi introducer and pilot when kag yang child pagkawawa and pilot and kag nay aymat weda kamak talang kag sabon man kita o matawat kayo Speaker. Mike Ban Pleo Bonan sa Senator Carl, Salzama Senator Carl, yield floor and Senator Perez. Kamuy, Senator Carl. Kailangan may speaker, ikasabali sa karanwaw. Sa tawagwad na kasambal, ang tayo chorus. I mean, kami lala, may utan na kasambal ang introducer. May man kadaman kumumot kasambal, what? Ni Pohnpei sa kisuro, yakadri sa kayo, tayo kamanata moratorium. May kapuyak stretching nan matolen moratorium what me ban memor ko sampariyaw pan expire no pampe isa kisu and parwat nan moratorium ko sanedi me ite stretching me ban mo ita stretching me pan patulong atong kawit pe patulong atong mumut kasambal wad sangka bina niya ban pasan pon kubukubureyo metretong wo panapali ananin way pa konen Pohnpei eri iret kasampal pwede moratorium wo mamorte amban ididin ni November ay sa kisu pati ang met kita bil kupureta uya bentatok makin kolokol sabul matail wow ong delegation kan mawulu yan ewe yan so me tatok yu pan makit nan wewo an kan mia kawitin delegation no nintuan aray pan kinkak kawit tatok kasambal bukat ong sabul maray laramas ikasampal ke kawit mamiasang senador semena nintuan ay patuan temasa ni me introducer uya senador ne way at tatok wat kamu mata memia pan wiyawi nan way me ewulian ai episode mangit ebil paduan kamu tang ko senador uya pen ko senador ya patolong nang kalanter pagi ya warelanan komiti sota pali komiti kasambalin sap men kamera leme karaben komiti sota pali pagi moratorium yu memor anen tuan ruasin sawan matai rule withdrawal buyawi imen uya isakar mesikong me withdraw pilwat o bagi tatakwat kidalen kak waniki me introduce pun kak kabese kasambalan tatakwat imen kamelala me tatangkan chorus me emen kidal kin kawai data akan uya tatak kasambal bagi main speaker imen bagi kidalen kapantala Jerman watawat kayo kome sabul man ki pilwat en kak pati ang kitail naneo sa sinchoror o kawit kitail ele imen kamelele me ebil bangkak
tungalian ki sa man ki ya so wow ki yang kabina me kamu matawat kamu matayo me ban mawang way pa kanin Pohnpei patatawad magtay pa na palian payan moratorium magtay ka manata pariyaw sa malaro ay met may speaker Speaker, motion Pohnpei Lebanasyo. Dahil kumalma Minister Tariya.
kupur Uipan po na siya kamugot mamia sa Senator Carl. Dahil kapantela, masa na pun kamumutan ko sa netpap kulimay siya kayo, laban niya riyay siya silu, ang watawat kayo, pwede introduce siya, rosi siyang patyang kailangan. Karos mautung kamuguto, masa ni A, uwa, masa ni Sho, kamugut po itar, o kamumutan ko sa network, kapantalar, pwede Senator Rapi siya siyang patyang kailangan. O panawi, ang sumapan, patyang trail piluwat apan pilih service. Miyaja masa na pinakamutan ko sunod. Masular apan po na siya floor leader. Speaker, man kamagat challenge ka katiyang ban miscellaneous rochoror. Dahil katiyar pa nampe isa kuwanaw yay rochoror o common floor leader. Kamgubura yan ka pacuan il florong Rail kan mi siya pun maray di rochoror rangot. Floor leader il florong chairman kan Senator Carl. Kailangan may speaker ika sa pali sa karan wow kailangan yung floor leader po ki kawit mo makom sa bulman ki kailangan kakadiyang nan rochoror. May speaker ay tungal rochoror ay uti. Pit ko sa net you magtay ka manala ka sa wadabuyan ng talk chorus. Kamu katlang mo may Kalangan. Sansal me nan wiyapen kosonet nintuan ruwasin kawait kan memian sa matay kosonet ma kosonet wo legislature kamanata na session you me wananso me luluwe ti na session wo re sang rana isak akapina sabul man ki rana isak kwensain na session wo wanan so melulu ran motomot sang rana isak kapina sabul man ki ran silisak kwensain te tawala pon manan ko sunnet te so the sign mai dangan penu yala ko sunnet sainsal me tatok ke sampal wo kedai kamanata peonikin sabul matai regular session ma pali patet o apil sainsal me wiapen tatok makawai kosonet makamanata patet weki ekleleti yat me patet pangken cep aku to beu kupu-kupurayu mi meniaso me legislature kamanata budget kapinapan nanti yang wan matang koros and kawai tito maban tawala pon manang koso na to so pwede tawagan government to puyak gusto do budget kaya pa yung mau nanti yang tatawag pwede kaya kaunsak kampak karyaw ni September silisak luwan monin kampak may ito kaya lang tatawag kol kaya la sang ko do beo lel ti September silisak nan floor amendment magtay kamanata miliyan 8 samaw yang aki contoh to koros mapui-pui sampan sektor o mapui-pui sang non-general fund wegi kasik pen me ainso me kampak kap pan mogit amoni wo wegi pan pado sang non-general fund reimbursement ban wiyaw yang non-general fund ente me monin kampak mo ya tatakan sa wat so di yang aki person pa sa glima magteka manala I karapen adahil kawit ato ka manala floor amendment you na panwa pwede nito tatang oras pero pwede met my speaker ay menuwa o karakarak pagkipaan ko buromin kumayan kakawang kabina o kawit mumot ka sampalwat o way ba ka ng Pohnpei yawasak tayo kad niya nang tataw ka sampalwat
ay mati tungal debatoror kalangan may speaker. Kailangan Senator Carl, kailangan Speaker Manayawang Kabina o Rob ira kasambal masansal siyang kamuya report nan special session in Moron Ranwat. Kamuya Vice Speaker, you can. Anang kamu speaker ay tungol sakaran wawan pelkap sapali sakarata may tungol yung tiyer. Mang speaker, kailangan tayo raw mang speaker. Alam mo mo? Pwede ira kasambali mo ananakan songkan kawewe korosemiya kau naban kakmiya. Amiya main kawewe kay me egis samaran sawat esudunon sok. Ibadawan kami lele me solar patunan lima tail teman-teman legislature fokusan itu patuir kapna. Legislative intent me patunan floor amendment no. Abananane patok nan journal. Pwede sa report. I-journal me bang kawewe ya inang me kamanaman sang maluat. Pwede kaliang kakilaka ko sunod kawewe merawu ya. Cross pay bantains present paisa kalimawa patong kulau. Kailangan mo uksang tama kawewe miyanan me patunan journal ana ran patuan. Pwede me bang kawewe intent o purpose. Mawewe bi kola bang patong cross pay up times 45 ima kawewe pamia o ima patunan journal makamanamala kamanamala meitano kawewe maur mamianan kamu ketari wegi kisin malayali saatin kisin kaitel lawyer man api kamele me lawyer ko kakawe tuya tau wegi garaban journal amia anso koro sabang kawewe yang mauro inang legislature kau kita tak kemanalai rawu, wen kak kawit palian kakela kau kucennet, mabil sedukaksan, ime bang kawit palian kanu kucennet. Aiman kami yang belkak mencok cenelo o belkak yang aki mamen kaya yo kompang yo wen kak lelang kapena o petak na yan miya, ogi irayo datang lukin tame inang o tame maur legislature wot kemanala, kalangan man speaker. Kailangan Vice Speaker Michael Chakarata masansal siyang kamuyan bil well noted o ibang bil share ang kabina dituan kasalita. Bebita tayo mo kamuy Senator Movic. Kailangan Speaker when men batong at po tame sansaler enakir kaya kamanatar tame miyayer kecil mahitong eksekutif dan kak reba kita ya 1 cent magkecil anak punya kecil kak wiyala komitmen magkecil wiya punya eteyer magkecil saya kincok kak patuan da 45% tu akcil papasan sentra ban miyata ainso ma ban miyata o mau ini selaran anak kecil Pwuhng kopre yang kasaya pan 45% puya sa salir naman miyayar tanan molwot kalangan Senator Movic masyular ay may pan patuan ulianti legislature what wapat kiyang kabna tama san salasang senator ko miyata iratoro likan tama san salir kami Senator Ned kamu Senator Ned Kalanan kami speaker ay tungol apaban iban patuan sakar kita nin floor motion kaya sa balay tungol sakaran wow ay tungol floor motion at aban on committee and morning and kata yamoni lapiu ka million kay may World Bank the funding source you kaunapatar point tatok on pelian tourism ni melel al kolang takataman o lalalang
wasam merap armas panggil aluyela ong nan matol. Moni kay anso ki samalar ko na ngan tatok. Delegation matelenem kapkapanta puyegi Moni emiyer. O tungol floor motion and mo committee and Moni and tekata yawasa Moni lapuo uye papansili me sodraka kan tatongi lelemet Israel ko apne melel count way ispa nan margen win matelene mo Israel ko magen koko son takat takataman sto sa kan bilsala katang kuigi sakan pawo to wala na ala o irakarwaru yumet o irakasampalyo kangongpe and wiyawi iay tungol floor motion and mo pagkakariyaman maing speaker. Siyansal makamagit miyaya ron itungan introducer kamagit pagkiyan tokalang kamitian Moni melel mapitata funding sang World Bank ong al and chairman o al mapampatola nan matul karos mautung kamagito masaniyay Pwuhng masaniso masanipe masotre masanipe nilawo kamu Senator Carl Kalangan main speaker kapengki kawit na may isang senator net amo na ipampadray kasi pali sa katanungan Moni what me ikasampal ki Committee on Environment o Climate Relation and Pwuhng wagi Moni what patoto niyatan climate change adan ki strategic climate-oriented road enhancement projects. May padpato nuwantala million city sa Klimao real lop dimanan. O kahit yan Pohnpei tama pa na pali. Medikas ang pali. Pwede pa magmagad yan nan wait ko agad Pohnpei site. Eri may man kapatayang o isa karmisik pwede ala Pwuhng pati ang Senator Net. Committee on Environment o Climate Relation and Pwuhng Committee kasambalan Moni o rapa kita yawasa tatawad patpato ya sansal me pradang kan kawit miye ang Pohnpei elen chairman al me patota sang kolonia kota lang power plant iwasariya me yang patunan product wat rin Pwuhng Committee on Environment and Pwuhng Committee on Moni ora pakita yawasa Moni wat patpatuyo report to naneo special session na ban miyan lakam pali nantiyan legislature wat kay tentiyan legislature murano kay sa tumangi magdayman sa baldo puso kalangan may speaker miya karyaman po essential makamagit miya yar pagpago Committee on Environment o Climate Relation and Pwuhng assignment masansala ng Committee on Finance. Ikamera na masyado may panuwang iran pagpago ko yung source of funding masansal nitong Senator Carl ya kasaleta ay ba na paliyo to ban climate. Areta imeban wayawi Committee on Climate and Environment Relation pan Pwuhng Committee on Finance o assignment mamiyayat. Masular Koros mautung kamaguto masaniyay o masaniso kamagut poitar o hirawo apolar miyatay retroror kamu Senator Loyola kamu speaker kesabali tunggal sakaratan mo speaker ay tunggal retroror pamil patron ni kamagit motion yo o ikan kamagit and Pwuhng Committee on Go Public Works. Metrapit, the Volven School Laut Riyaw Mamina Nanway Net, Rio Fix, Ayaw School in Net. Pitata,
wasana lialuan sirin school kan essential me sidewalk to wasana lialuan sirin school kan koit kilar po ek shop riau me patpatuna wasap eu sato me patopix eu car care center patpatunet uiban bagi committee riau an songan euang public safety obilnian so auto euang polisin wainet ente ko Polven irawat kabatayang rail mil kabese yang irail ko man gi shop ko eastman o yawan rail wana nan mogitla sang masaw ibe business ko inen koiton nan eastman on yan so water koiton sidewalk na ko sandian asana lian wa melel polven sirikan niarai kan pokolan school o porasang school essential me school in fix yak high school ko yulaud nan don be net elementary school Pwuhng elementary school kayu laut nan don ko ibe me evolven wasabukat access yang sirikan arail wasana lu anana and son una Taiwan tek mo anso me sirikan gen next school solo car care local sidewalk me gen regional yalu ari kareta iban lagi kamduriawan one kangkoros ni visitor ko nei kawe to on committee legislature abolven irawat we issue yunan school riawat aimat itong laptop kulgabi kariyan chan salama kamagit mamia koros mo utung kamagito masani Pwuhng masani so masani be sansal makamagito matoke the school and net or pigs store kan makin pay ni sidewalk karani no school kan pergi shop riau me patpatomo koitan lar sidewalk kan o karorong untuk ke public safety or education or community no chao ko bolpen patok surumawa dan kakana polta sang anchu karwan masalah ai me ban wiau tok Enginkehlap o public works kamu chairman Enginkehlap Mugalan speaker ay tungkol wawapil warn ke kamukit na miya mo tami min patrawan mo ibil onanana le kawaitin tama miya kosunat na pit obstruction in sidewalk wasakan ma uya wasan alu masota mo ibil man kawait ma Ranka kamu mula tahu ya bang kosunet, wagi mo saya bilang ya public hearing on irobukat saya I kamera le makai dia tine bil wiyaw mit, niya ba ka bil wiyaw mo, are mo in we have an enforcement in Israel ko me, ki wasan repair shop kay me wasariyaw me, mo in ansawat store sa akan kakatren and patro wasa me pan obstruct wasa nalun me irai seri kan pan kot selia main jito to on mo imi patron korong ba uya masoto ko sunnet mo in patron kawit main Isua main masuk ke patronan kusunat, anak patronan kusunat. Kalau kait itu wasariawat me uya kesempatan. Berairan mamasani wasana lukan bil wasan masuk sidewalk. Ilmu mana trail parking mela apa bil kena obstruct. Karena itu ketuan ia hutan solution. Abang wasariaw, Mr. Speaker, kami dibantek. O song report kita mungkin masuk ke kosenet me pit songan kapal bukan mungkin kosenet anak uya kita pun napali o we have an enforcement and gak nianan kosenet kelangan Mr. Speaker kelangan senator Edwin ikamelele me mia kosenet o parking in private vehicle kan sudah kak park taulira 24 hours o wasakan me pitata easement especially school zone kan. Ipatrawan ma public safety patrawan dia no parking
sign kay wasa kay. Imen encourage ren patrawan tiyang no parking sign wasa pukat o enforce kosonet me irail kan metungalan ki private vehicle the shop ren patrawan sang private vehicle ka wasa pukat. Masyo a citation and uyaw yang right. Kami Senator mo Kalangan Speaker, moin essential me kaidakin atin irawo ta parata. Ni ainso me former district administrator nat at patrocho mo mia kororong yo bil yawo po sang ni floor motion. Ari tame all of the youngest me railway not trucking citation is to some patpacho mahal ni kailan niya lo minan yatan wasa me sa chokonangan patpacho yo. Ni kailan niya me obstruct either traffic te wasa na lo. Arya epilka saleta me utane apal enforce koson natin kamakit sto sa bukat po ko yaramas sa chokon manu ko koson net ka ab kamele me miya koson net o responsibility in koson net wa mi ren public safety kosayaban citation bil wiyawi se bil korongorongero kosayaban citation bil paratan anat korongorong ablel met citation yo public safety kin issue yang aramas me kin ya patrawan dia right ngol sto saka o obstruct wasana lukan te traffic pole accident we always sto saka bebe na morongan yal rebel sa kin citation ni aramas mo orang sto sa oria ikamelele me moin public safety anana ren purala water kara responsibility poran ka kan taula o site we citation kan ong aramasakan mo konong pugi enkak mia kata babu bang trai bang korong report isto kami lele me ban mia kata po kalangan Senator Movic mia trai Commissioner Loyola kalangan speaker enkak sansal me reader yaw me kamakit data school in Bex or school in Rio Tokalam shop Rio and Kawan Powinton Post. River Nakawit sang Senator Movic and in Navaliana. To eat Camerala enforcement of a relevant question at Memorandum. The Luati Carbonate Committee and State Public Safety or NET Police. When I ran tripped out citation is Tosa, the citation business ko. Ay bela ban niya ang kapsansyal na yung sagaraban ni yaw ko mo to the bit the Pwuhng school nan school riyaw kalangan Chancellor Mao iren kabunot ba Chancellor Loyola pitata shop riyaw makainan na naman school riyaw o karong-rongan to ka irail shop riyaw mamiye o citation and kakuyaw yang right kami Senator Carl. Imen, pati ada kawai itu, ang mapit kosan dan main speaker, amawai kaisa pali sekarang mau. Ensan sal pan kupuratain, memia kosan net. Chapter 8 sama material code section isi sekarang, apali walkway, right of way, on site walks pedestrian. O kasambal tu wasakan, uya wasa meserin school kode-kode. Oriented the memia nang kosunod o ipadang Senador Loyola o makonangan tatawag dan Kadkadaur law yang agi school kan chorus kabel Pohnpei kalangan main speaker kalangan Senator Carl kami Senator Atman kalangan na speaker cuma dura toro rin pit kapit mawa kum kupura po ingkak pati ang saratan wawakan mo komitiyan kiyar ng wawa sa panan mo alat ito nga saratan wawakan komi speaker price floor o yung ay sentor kan karos sansal me ingka panikis niya santing kam terpoci yung makatay apalialar mepit namni sinin Legion Junior Panuelo kung Housing Authority
Imenulianti manangkap menat ucun muinat wisak wiat cuma kapeng yang bumuat Pwuhng atau kakayaran itu cuma tahuan kakuyala emen memberin porting housing authority kalangan speaker. Kalangan Senator Edmond Iran Sakaratan Kapwang ong senator ko. Pwuhng kami naman lang Mr. Leon Panuelo Jr. Kalanganan ko promi o iman patrawan Pwuhng masular ira may pitata masan sila siyang Senator Loyola may pitata kapalipan school stosagan paypay ni kailan alin naman school kan ay man patrawan to kawait o kamiti riyaw may pantolaw apali riyaw mo kutalan kagan wewe yung business ka masudara itungal wasan parking arate encourage aramas kanan walas to siya Pwisa nga mapang yata siya ang bukat. O citation ang toga business po ko. May maangi business niyan siya may sutawasan parking. Araw park ni kailan ligiyo ka polis ka citation ni stosa. Magasampal pa naman po school kay mo, shop kay may patpato wasaw, kikiti chunk kay ni kailan Ako tayo lapso to ka kanapaliyata. Karata Imen patrawan yang kami teriau public works o jayan ko. Ren korong business buka make sure tatok buka sudah beliau yaw. Ren kamagatasan ten warais to saka ni kailan na halaka. Pemasyo penalty and wiyaw yang right. Masylar bebitata irawo committee kapatapat riau panapali committee jayan ko public works. Oi kamelala me opol kanay o lalban wiyawi nituan tama chansal irawat kapupuru yang kaitan kayu paratasan Senator Loyola. Chansal me movik pilkasaleta me irawat kaitan irakapiyo. O kareta imen committee jayan ko public works and tola tatok nay lal Putai na pali atasang ire sudah mawat once and for all. Kalangan. Niya ito Toror. Kami Senator Ludwig. Thank you, Mr. Speaker. First, my respect to you, Vice Speaker, Floor Leader, and fellow senators. I am offering request for withdrawal for Bill 448-23 from Committee of Land to, if it can be withdrawn from Committee of Land and be placed on the calendar within this special session. Thank you. Can you please repeat the number of that bill? 448-23. 448-23. Niya karyaman pa ang kamagito? Karyaman. Pagtaro karyaman tayo dan withdraw kamutaan ko sa net pag ito kayo sa kwalu lam niyari ay sa silu o kito momot tayo na pali within 5 session days. Karos mautong kamagito, masani uwa masani so kamagit paitar o trial kamanalar kamagit mamiya sa Senator Ludwig o withdrawer kamutaan ko sa net pag ito kayo sa kwalu lam niyari ay sa silu. Kami Vice Speaker Miguel. Pwede motion in withdrawal na transfer kay ipilin ng kasambal kay o ipakapakit. Kaya Speaker, kamanala wat kayo, Speaker. Dahil pwede chanchan magkamagod yung mo, kaya kak apali malakap chairman purbena agtaiga kapali on first reading. Pwede motion nuk talen reconsider ay be place mo momot. Taisna na na awiyawi 5 session days. Malakap ayaw kamagitan ka kamagit on first reading. Kalangan Vice Speaker. Pwede kumkupuro pwede motion reconsideration na korosan kakchungalan ki kamuatan ko sa neto. Moro na tayo bankat panarahan mo ito masa niyo. Motion ka kamagat nito anong kasalita. Kailangan. Miyadya, Iratoror. Kamoy, Senator. Kailangan, Mr. Speaker. Perez.
Orai tuan rotoro raiman paron pagita Kadkadaur tuan sama porton di kasam parlimen kita paruan yang mara sangway matal limu paruan yang lapanal lepo-lepo. Speaker, kamu Vice Speaker Mr. Speaker, bagi ay tungal panay mo imar tata me apan wapral na lang siyan sokon. Kailangan Vice Speaker. Speaker, may gulo-gulo siya. Na kamu Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker, ay tungal iratoror amo iman paruan bagi ay tungal wawan tutu adaban kuburamay. Mr. Speaker, niya kalog yung may paruan nakalitin ang email ay parabasang niya ko ito sa issue a bit karagar laut na vanlel trail ni mun parwat o vanlel ang barko ko ito ay paruan El Nino. Pero isay paruan ta communication yung official communication yung paruan dito trail na bit kalogwat iman paruan pagi sebelum mo yung opisan ka kaya uang opisan ka pina pagkatahil ito puro tapant kayat kat na nasyawabal nimun par o nimun tiyan asyong tatok pagkatahil ito kang katarong pagkatahil masyaw kauti an kalok kasambalwat pilpapatoyan ng tarobo ay mata itong alrotoror sa speaker. Kailangan kami nila may statement yung mo. Speaker iratoror kamu. Kalangan Speaker. Vice Speaker Mr. Kalangan kamu kubura po yan ka pahitak kamu. Yang ay Board of Director na IPIL Senator Semina Oral Honorables kan members mayang padang for General Assembly kapaisak and kami naman in Legislature ay tungal sa karanwawan kaksapal man Speaker manpata delegation walian la Legislature nan kapaisakan uyalamalamlapan IPIL uya sakaran kapeng wangak sansal ang uipakon oralapakan me sansalo poita ong nan sa mo uyawin man Speaker bagi robot pampatulong ninjeng apa ang ata momotut bagi saya kasambalwa patularuk ayan gak sakar kini oralap Polianti delegation makam metapu. Iro mau kantor may pampatuan Speaker, may suruh mau kan sudah pampatuan. Essential me saya wo niya me kata terpatuan ni isak limau luakan ni isak suo koros sapal to Pohnpei ni riaisak patola lel riaisak riau. Imanangkap sansal ang memotuat wipokon menan uyalamanamo way tuwaw mapat pana. ABIL bin way sakriyaw me tuwaw me pat pana kap patang o eukupanay rakan me anan. Yewain kiribas wen masel wen gusay wen palaw yap siyanamay wen guam chuk o Pohnpei wen mesodayang pagkaraba wen Nauru Hawaii o American Samoa essential nan katpanaw kubran Wayward nan
opening statement nintuan ang makatin wali ang katay ay tungal kapeng oya ki lapin pulay kanan kawait mesansal nan amoy masan to sakarata man katkato ele resolution isagwalu magabtolong may siraban sabong isagwano alalata meriyaw mesotra nan meriyawat katulong sa Pohnpei o sairata mo man sawas kabangan kampak me soto unsakala o masal pakyan kapayak tipuki rapton saila inopanaw murin ebasamo palaw ang mapit inon minimin salatak sawas karyapak takasilbak mepan patutong waikan me minimini ang way na marka mo ayaw delegation in Pohnpei o FSM Kiripas niututan mga salo palaw pakita and table magkabitulong sa ngawin ko ang buwaki sairata Taiwan and yang tawela ta observer ang WHO o katal koros maangi me irawat sensitive ang PRC sang nisyo datok pa na aral magkatuwo table may niyawan saw te enter market water pagyakay waikan nan labing satuat sa Palau o masal ramini-mini ang Taiwan Guam o Saipan Rautung pagi tanah democratic wayo democratic wayo main speaker ang namakatkan bilsansal mamia resolution niyo wala altasang mumutuot magkalala lang speaker o state payo ko katay koros katkat tapat-tapat nan position niyo kubur pato umiyak to kalang raw ninduan tamasan salmain speaker state Riau and ni payo patang Pohnpei o alata present payo sa klimaw ang kalaut lang pa ng tuntotok uyapan may nagiswak basang awo posay o yap yanger utong nan pachet may meluwa wanchuk amiminan process met nintuan tamisan ramang speaker tatong koros paita o ibiltungalan ka ang saumaw o kapyong bayan kak waliala Israel saulang katilingkan mabosan metipan o Karusia o biltuang bishop makaunan momoso katilikan nan tayo siswa wanggak pilawlaw o maur yeyas o tatangkan ang kapay na kuway ni babalaman ira bisadik panirabagat sa pulmatay kisagis songkan e patuatan ni farewell o mepil kabaran melen man speaker kamunyan mangi me siripadawan ma Pwuhng tungaling yan sa umaw ang luketa waliyapan US Embassy o nintuan triak pagyar ko ko san Pohnpei Israel may namarka Pohnpei yung may patuan takisakit sa kanan Pohnpei Arumang speaker tama pansansal ni report may pampatulong karaniya nga panak o pampatulong ang kamuyo mamparkan ito Emmanuel yan tengayo Senator Semina uyat kaping kalangan ng kamoy wasudong may patawan tama bang para tulakap November isok payo
ye usus oyo makutin administration ka pension tenan January and par pangwat atungal walian momotwot pag kalangan ng ticket ele nanti yang tatakot ikem saklan major and 10th Pohnpei Legislature masulian may saklan ng General Assembly and Rook Nakasang o pilkasalo pada speaker po ito pa patuan tama pang paratulakap. Apo tungalan ke kapeng po ki opportunity may pato yang ayo senator semina. Yan kak time sakala ay tungal pato. Ranwat man makayo kasambal Pohnpei en katiyang lawlaw. Ansaon kawa candidate kan ansaon kawa uyaban tatok ay kare. Yeramener tatong kilon triple. Akoros ang kapakabo kubukupura ismer banus no Pohnpei sakay. Ayay tungal sakaratan yoralap met main speaker kalangan ng kami o riyay honorable senators koros. Kalangan Vice Speaker Michael Hong Sakaratan kapese melel delegation magkamuyo Senator Simina Maway Chailong Wayne Rook Melel Mabitata IPI Kalangan Miyajay Ratoror Kamuy Senator Carl Kalangan my speaker Imen Pateng Vice Speaker ni Kapeso Oralap me Pakir Kamuy Melel inin tuwana ulian momot kasambal wad o Senator Simena nan kami naman puinin kukusan natin Pacific API yan. Amuway kaya sa bali sa karanwaw. Irayo may man padyang o ang biluya iran kubukubur o ang momot kasambal wad. Sa insal me nan sa ilakwad kasaiwad ninduan umkatin chapuy kita mau kita tahu kesempatan Riau, KU, API. Ke Riau kita lengkap sama dengan yang semua Pwuhng, Israel. Kuinin ko kasanat mepan ulian to, wen yap, wen kusai, o patang ruk, nanti tahu. Pagkita lengkap KPS resolution itu magdaya kamanata. मैं पगी कांग्रेस इनका वोकित कोसनत में रकमना था मैं सिर्फ पेयान वो पेनेयू में प्रेसिडेंट स्पीकर ओ कबिना ओ स्पीकर इन वही पायू एवं को पेने निंदुan वो पेन काने नेन कंपक कप अरे तो वो बिल पुई तकाlangan इन फाइव स्पीकर पुई की om saya rasa kesempatan wo bil kabenggi sabul mama leadership on non APIL pues sansal sabul mama tatok yang kawit meeting kesempatan APIL mau yawru meimen puya kisah mataliran kubu-kubure ayan kak padawan itu amet kami nemenin puinin kokosan dan Pacific yang ada padang riadail puinin kokosan dan way silu ruk yap usai padang kongresin Mahasel padang kongresin Palau padang legislature in Hawaii padang legislature in Guam padang legislature in Sabang padang legislature in Samoa, Pahrek Congress in Enginkehlap, Pahrek Congress in Nauru. Ikapungki ada kak Pahrek Israel winin kokosan natin Weibuko. Mungkin nalala ranso Thailand pil Pahrek Congress in FSM. Wei padawan me kuburan puin kasambal wad mesan nan APIL ke kami nemenin puinin kokosan na dinabasan amuin kita lanana kuburan Thailand o kuburan Congress
the Kasantin Congress Ensan Mon Ataipan Pwuhng o Wulian Kecil the Wulian Men Pohnpei the Men FSM Ong Songan Kamenemen Kasampal Tua Temu and we are there and Kubukura Mendele Ranso Kecil Pwuhng Wulia Pwuhng nan Congress o lukai rai ran beliang cowela APIL Kamenemen Kasampal Wat we tatangkan magtai pa Men FSM and kak sanamau o ele main masangan kami namin wad mia kay banso te Pwuhng sapay rail magkay Pwuhng nintuan rail kaleb wugitala wiyapen kanan kampak kap ay match ay tungal iran kapeng o pagi kailan kubukura kasampalen atay pati ang Pwuhng Kadkadaur sudah Pwuhng Congress, the Congress of sudah Pwuhng Kadkadaur. Ong tatangkan Kadkadaur pali kuwaiwat. Kalangan main speaker. Kalangan Senator Carl Kamel may sakaratan. Kawait takapatapat masansalasan Senator Carl Pwuhng Vice Speaker. Kami napitatay router kami Senator Ned. Kalangan kami speaker. Itungol iran sakaratap Pwuhng kapatapat ong sai ong ruk me pasan kita wilamalam kapaisak and APIL kayo irasilikis may Mr. Speaker kayo itungol sakaran kapeng ang kamay weki amunantiyang o wewayang yang amoy leadership and pinin kokosan natin state payo and FSM makareta uyalamalam toror and kumayal lapalapakaw kakan paita sawasan mensang and akotrobe isak tuaw nan opisin Chuk State Senate. Ngayon sa pungalaw Pwuhng Speaker o Chairman and Special Committee and Limmen ong nin Apelban Resolution me Kadkadaur sa Palman Kadkadaur. Kapangala and Speaker o Senator Ricky Carl ong nin kawewepen resolution o ong Pwuhng kokosan natin states and kusay ruk o yap kalanganin kuprama irakaryaw kloksilu murin sawasan ranotre akotrobe isak tuwawo ipatrawan wiyata appointment and Pwuhng Executive Director and Chuk State Healthcare Plan o at tungal uyam lamalam mamaw o peitak sangi ya at Pohnpei bansa piyata Pohnpei State Healthcare Plan tami padrawan sa pangki leadership in Pohnpei mawiwaya nan January kayen week ta karyawan week and January and paran kaunoria kitresak payo aban kakete Pwuhng ma so sang leadership and Pohnpei State melel kabina karyawan kabina kap ong nan moy kap o Pilipinan kokosanet ma telban kakayar taula ong nan Pohnpei State Healthcare Plan. Senator Perez Kalkalalabagray Tamelakam attend Chuk State Healthcare Plan karning toward the Pohnpei State Healthcare Plan. Ayito itumal pasapang ni Arlap Mr. Speaker. Sa Wilmen Pohnpei State Healthcare may railalasang o wiyata tatongki. Wiki sa paireran kupurkan ong pinin ko sa natin warilarakaw. Rima kareta. O kem sakla
Mang, Mr. Speaker, Vice Speaker or Senator Ricky Carl, imeniang kongongoki kumail kamaban sa palto ong nan puinin ko kusinit kay sa geo and nantiyong o yang taweda wila malam kapay sa geo and APIL panwaya palaw plan treasurer mangi maban po itateso ban ong nin nan wake up and puinin ko kusinit iya itu ngadaran kapat-dapat o kapeng kalangan ng speaker, vice speaker o irailgan mayang patrayang saiwat ong wainruk kalangan speaker. Kalangan Senator Ned miyete irame pitata APIL masulara eman kalangan yang olo ko masakaratar kalangan kupur koros miyete iretoror mepitata sabul matail uya kupur yat magtay mampleo sa palpane. Motion in Ran Malati subject to call. Syansal kamagat yu Thailand komalti o sa palpane ewan siya umur ma speaker pang call koros me utung kamagato masaniyay uwa masaniso kamagit paitar o Thailand komaltier o sa palpane ewan siya umur kalangan